pam para pam 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 para pam para pam para da deu piu piu piu. He American singer, songwriter le record producer ni bok Charlie Puthi alo tho puito mei che singer te fakzui a hlo lem lo hle an soidana tang chuan Charlie hi mi palir ve tak mei chia ama bitha a polite taka betu te chuan ama an star wangi mo ati pha zel ni nan soi Little Mix member zinga mi Jet Thirlwall ne X Factor stage a an perform lai an mit lo in tong fupal chu Charlie chuan interview nei na pakhata soi chuakin interviewer chuan oi inin me don tukti in ahan chok phur vela chuta Charlie chuan ngai zo nei ti ka sheve chia khamizang khan stage a kanzai hova kariru in jade iwahan it tak katia ti in changa Charlie puta thusai chu Little Mix lam ngai dan ani hau lo ama jade chuan kan fence te pon an shia ka zai pui ngai lo tur chu ama chu Charlie put ti na soi piap mai Little Mix member dang te pon Charlie chu an ngai nat lo zia lan tir ve bokin Perry Edwards po in kan hla zinga hian du lo deuh mai pakhat kanaya ma se alaming chu ka soi theilo achan chu zai thiam dang nen kan sa a ti in alo soi ve to bukani comment section lama fans te chuan a zai pui to me chia chu angai zong vek Taylor po in engwangin nge Charlie Puthi hei aya alar lo ti ngai to su se khapa kha a hlo om lutuk Charlie hi mi mak takani hetiang hen Selina chunga po atito ngati nge mi zong hian an du veke mo ain ti tlat mingzo tani chuan a khongai thak ka ti tak ze a zai pui piang ten an ngei zel hi ama hian diklo omani nge yang hepa hian mei chia te hnol na adong sung thiam lo ma se a tha pha ve kher lo hi alomam tal ti te ani hloma hetiang deuh hian Selena Gomez nen anin kara po thil theng alom to a Charlie put chuan Selena ni na soilang si lovin a interview nei na pakhata Charlie chuan hotela kanin bia a iron riak du em minti a ke chuan phur takin don chiange katia ma se kanin kara engma thleng lem lova apoi chuang lo chu tiang chuan voi nga vel min soma ke chuan a thil ti dan kha ka thiam to a ama be tlat tir min tuma ka kalsan thei ngai lo tur angin min siama ma se ala ka tangin ka duang thil engma min ti sak chuang lo chu tiang chuan voi tam taka ti a min man tang kai du wang chawin ti na soya heta po hian Charlie put thil soi chuan fence te ati thin ur le a mi te chuan enga ani chuan angai poimo ber chu sex ani mo a inphal mai lawang Selena ithang swal love miten takani engi ti a ama atanga ka duang thil engma min pelo itiami apoi khop mai mate thotlok na diktak asiama angjok ron riak la ti khan mudu nang ti na ani kher heine ria dun ati chuan TV en dun mai emo in kwa mai adu ti na ni theive voi nga ria dun puya soma amut pui theilo wangin alung oi lo hle ni hi ti te ani hluma nangni enge in ngai veda Charlie Puthi acheskiu theima ma inti vem comment section lama sei ho leng nam vela amhel thatna le moina te wang hian ennin a har nge yang mel chale nu hnap soifia na atan man china ni a 80s hunlaya mei chhia thlo berani bokin Brooke Shields hi thasom pakhat mi lekani atangin advertising le acting career achan to a Brooke Shing tu nu hian afanu Milar takani theinan thei to pachwa thina ni umnga ani atangin filma a in lanchana umsom pali ani in Vogue magazine cover a chuang der to a Vogue magazine cover a lang theino pangber din mun a ho nge kumsom panga ani me chuan ni khata dollar sing khat India poisa a cheng noi riat sing ruk sangli za somriat pani a hlo der to ani nima sela a hlotlin na phena hian Brooke Shields hian ano pan lai hun a chen ve ngai lo anu chuan ataksa a hliama nei a hlo wangin a thian te nen anin fiam a phal ngai lova atak salan dan avon reng theinan thil thum ei phal sakani lova film studio pon lama mi pa ne na in biak khapani bok Khovel puma shiat lar ani channa chu sangkhal zakwa somria ta film hit zet mai The Blue Lagoon ti chu ani atang khan ani a University alu atang che in alo thak le chin zalen na chu tem ve chanin ngai zong chi sang George Michael Dodi Alfayet le Michael Jackson te anei noka adu thu samber chu pasal thatak neya fadu tak nei ani a adu thu sam ero kum somthum paria nuwa thleng dik ve chia Brooke Shields chuan a career chu chol sanin achung ko ta na hun na mangral thin to ani tunge Timothy chalameta bial nu te zinga chelober pakhatna Lourdes Leon Madonna Fanu High School an kallain an intonga an pani veve tan first love an nidunduna sangni som pathuma changa sangni som pasari thlengin kumli chung an inzuyani chamale ta hi chuan thian an lani reng thu asoya call me by your name a role play tur po an pani in an soidun ti asoye pani na Lily Rose Depp Johnny Depp Fanu The King film an shoot lai intong an nia sangni som pariata an in ngai zong chana longa an in mo alaite mu fu an nia ma se an in kar chu mi
puita chuan an film ti larnan mai me ni an ringa chu chuan an pahni in karpo ati boy pha viawa kumhni chia anin zui ani pathumna Eiza Gonzalez Lily Rose Depp nen anin chen kuma chia Timothy Chamalet Chalamet chuan Cabo San Lucas Mexico a lemchang thiam tho Eiza Gonzalez nen ninga chung chol mangin anjin duna anjin ho nu reilote a anin chen le tamai ani palina Steve Jobs fanu sangni somni kumtop lama romantic dinner an kil dun lai hmuan ni a anin karpo hi anu reilote a top le tamai ani tundin huna chuan Kylie Jenner nen anin zui mek ani Milar panga ante tu chutwanga in thirte enang ato perami hi mak itidon lutuk panga na Hailey Bieber kumsom pariata ni in Hailey hian akut zunglaya silai lemte tu chuttira ma se kumsom ni paliatin hnuwa silai chu mi te tina theiani wangin amoi lawati le hnuwa chu wang chuan hetiang lamchi te tu anei le to ngai lo thu soin ate tu ero ala omreng thawani palina Jennifer Lawrence akuta H2O ti chu chuttira hei hian tuin tam tura in shatir na angaya sila anua H2O a number 2 omdan chu adik lauti a shechwaka van nei thak tak main atetu chu ate shimshima adal vetel tel boka alang chiang lo hlau ani pathumna Kendall Jenner sangni somparuka khan phurthut wangle in ngai twa chiang lem lovin Kendall chuan a mui hnuai lam chunga miau ti chu a chuttira Ellen Shaw a Kendall chuan finglem lo taka thutluk na siamani thu a soyani panni na Jessica Alba kumsom pasari ani lain angong nunglama pangparlem a tira akong hnuaya bolem a chuttir tel boka angonga mi hi adule lo hle a chuwang chuan ti re tumin laser removal voi tam tak atito ani pakhat na Pete Davidson tetu somsari ai tam ataksa hian aneya chu mai ba ka Isha Ambani chungchang soyang Isha hian kumsom parukani in $1 million somriat chuanga nei to hemmai in anlo thei thin khop mai India ram zong house ber Mukesh Ambani fanunei chun aduat lai ni a chuta billionaire fapa Ajay Piramal pasala ala nei zui hei anin nei na po apui riap hle million za chuang anin nei na sen sawan manga sangni som pariata khan Isha chuan ro pui rap khak takin pasala neya Beyonce po anin nei na hian a performa million nga vela som niya soyani chu mai baka The Chainsmokers Chris Martin le Adam Levine te po borak ti hot tura som telan ni a anin nei na hian light show drones sanga zanga chuang an manga nili chung Mediterranean cruise a in nei thartitan hunan mangboka apa ang che in Asia hian in le lo anei sha hem hle a million za chuang man in chonga a apasal fanau tenen an chenga anin nei hnu arai chung zong Asia chu Beverly Hills a hadam takin mipa ngai aya hadamin tinani chu achenga arai hun chunga achen na in hi million somruk pakhatin Jennifer Lopez le Ben Affleck nena ashal le ani